Anda? Kemarin aku jumpa mantan sama pacar barunya. Gue telah termakan. Hei! Seberapa greget you? Kemarin gue makan bakso, baksonya gue buang, mangkoknya gue makan. Seberapa greget lu? Kemarin aku makan bubur. Makanya pakai sumpit. Seberapa greget kamu, Mirna? Kemarin gue jumpa polisi tidur, gue tidurin. Bunting lah, bunting. Ah.